Ibe tingchua ilung ta pen mene na mai ka pai ke zeng kai ka chum damai gumara sam news kede reinsa Zeme kona salyaga radale Nagaland Baptist Revival Church haraki gu pikyang na to me mina hang keta ge vision making be wang roba mingongo ze Migalaya silong taga bambe Umiam dam hadui dang be pang petche hezem naring ting misonga lutet panai Umiam dam hadui dang be pang pet begene hezem na hura misonga ze tunsha di be ngodale ai zegena Baptist Revival Church Dimapur nai ko hima ga bambe harakyang na nai haraki gu pikyang na to mera mene de sewing kimze rata ke keteuze agum be ka siabe pe ma razai zumbia ga ra ke keteu ga de leize sale de silong time na mara sampo gaize apu haso pe ra berang to ga be samze Baptist Revival Church ku prayer warena rata ke keteuze panigu tarem hange ke keteuze ko kulombe hige miki hingbe wang ra be mingongoze Migalaya silong ta ga bambe Umiam dam hadui dang be pang petse hezem naring ting songa lutet panai Umiam dam hadui dang be pang pepegene hezemena hura mi songa ze tunshe dibe le gaide leize sale ai zegna Baptist Revival Church Dimapur nai ko huimane punigu haraki gu kikite ze klum game bo pray waradu kapai ke zemrege Umiam dam silong ke tetse kasiabe pe marazai zumbega ra kikite ze klum gai gu leize sale anui mi hai mnane chigai ra ile Umiam dam silong taiga bambe hadui dang be ze anui north east catching langbe hydroelectric power generation structure hadui dang begene mi kababa chakpara teloga be aketele zai aipo Umiam dam hadui dang be kize makum tingkum changna jang kamadai kumge pugu lifespan sadara machi kamena rang tuga de lezai apo Umiam dam hadui dang be kize tingkum changket high school ze rex rok gene teloga be hadui dang be ki de leze sale NACNIM ne danai ka pai ke zing ka ken tak mage rang chi cha ka rai ze anui naga ka dei gu pe pai naga national flag nai naga ka dei gu hindi le sikwak ya jabu constitution anui naga zet mahange te cham gai ra ki zeba map himak tina naga political solution lumak le ze sale National Socialist Council of Nagaland isak moiwa NACNIM kyang na ne Indian sokri nai anui naga ka dei lung zo na te be ka dei ken ngoim sang ra hange de dam ze tingkum kai si tet ke bam kyang na na sa ze naga ke de gu pe pai nai naga ke de gu hindi le si kwak ze anui naga zet mahange pathodi banai kanang be kai roga be ket le zai naga political identity plui concept pe primba gane plui gane ranglia ze pe pai ze de dam be gane wangchang lang ra kam po be ma do du pheuze lag le ze sale anui mi hai mna chigai ra ile NACNIM nai Indian sokri ne kapai ke ji kutum tingkum chang na je kreming kumge framework agreement naga ke de NACNIM ne news bambe peperan rangai be hasuin samge be ta de sang de wendeling chige India ke de gu body pe Prime Minister Sri Narendra Modi ne India ke de gu body pe meramen tu guys mak peta tu guys pram pezet me du gu body pe mele ne du ku ru guys pana South Asia de ge namba kyang na India ke de gu sokri spa me du kangi zabambo longest running insurgency movement ne ki zabambe pepet ku lei zai logai ku de lei zai haim na ta ge samre tu gai de lei zai chunaria changbe anui naga hazet mene India ke de gu body pe Prime Minister Narendra Modi ne framework agreement anui naga ke de pe ra zai tun ri gai ra pasam rangai ni be ta toi fui gai gu me be haim na ne pi zala lei ze NACNIM ne sale Migalaya silong golfling area ge danai ka pai ke zeng ka ken tak mai ge ting ka khai wong manai ting ka phit pe lightning ge ne ting kum himros na pe Dines longlang pakring ting logai dilei zai nonglang friend pakang me mina hang na ting ka phit pe na lak to be ze chita jing te ti be unconscious state ke bamla le ze civil hospital rehu ki ge treatment te ke la lei ze sale Migalaya police ne sa ze danai tak mai tingi kun tak chum minute hadai ming yu hi ge punita ge local mene chilia ga ze golfling nam kang nong ya ta ge tingka ka phit na lak to be ze starting te tibe unconscious state kene mina hang chum thabo phung ge zeila le ze ranglia ga ze Migalaya police na ame mina hang chum du jeche civil hospital reuki ge pungai de le kane Dines nonglanga reuki ge chai di je pungwang le ze reutu chimen doctors na sale Migalaya police na sa je punuina apo de ge plam plane chi mi ga ne ze ka thaget pe hi ge chibe ze ame mina hang chum golf course thabo phung ge git puin thabe hi ge ting rui ke ze ame mina hang chum ching kloi bang kang ge se ra te be hi ge loket ne ching kloi bang tai ge ting ka phit pe lak to kai be ze ame mina hang chum thabu phung ge chi to jing de ti be unconsistent ne ko ke le ze sale lo squi Nagaland spelling bee championship le siri ke ke lin ngambe pi be bai ke ze gru chum ba mai ge ne chu ze bai ke ze kru me dai rimai ge chang
Regional Center of Excellence for Music and Art Jochoma Kohima tongene kilometers rok ninge bambenge tetke gulei je sale Ipo Lose Kui Nagaland Spelling Bee Championship 2022 le sirit keket kya halin ngambe pi betariam dimchu gabeze Fountain Club Kohima nai State Council of Education Research and Training SCRT ne bagwag lose tato harura kakulungai je dimchu ga gulei je sale Fountain Club Kohima gu Bombay pe KV Sabo Hibo chairman ne saze Lose Kui Nagaland Spelling Bee Championship 2022 le sirit keket kya halin ngambe pi betariam te kero be sampuize the learning each chikami be pamui hia kangene tetke gulei je sale Zai Lose Kui Nagaland Spelling Bee Championship 2022 le sirit keket kya halit ngambe pi betariam tetke bege tu chilang be to ngampet kai me winners hange kacharang kang chang rek srong chai pachang tu chi be to first runners up ngampet kai me hange kacharang kang chang hadai zaine pakna be tu chilang be to ngampet kai me second runners up hange kacharang kang chang kai nai pakchum be tu chilang be to third runners up hange kacharang kang chang kroming pe gulei je sale Zai chogume quarter finalist ke hangmale na hange kacharang kang chang mingye pe gulei zai young speller hange kacharang kang chang madai pe gulei je sale Zai Nagaland ke bambe lesi kile ne lesi no me mina hangna lesi ki peset srokene lesi ki peset skuye ke medu kalangai za Apollo skui Nagaland Spelling Bee Championship lesi ri keket kya halit ngambe pi betarem ge kazo gai do bidele je sale Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisoda ne Bharatiya Janata Party BJP party du ka siaban tam gai je BJP ne pahange kalape pet kai je pane Aam Aadmi Party AAP kyang nagane soluze Bharatiya Janata Party me gyuti za a pachu kes bisong ga ka gebe luto khamnu lei je kyam gai de lei je sale Manish Sisoda ne sa ja patai ge text message thawang be je pane Aam Aadmi Party kyang nagane soluze Bharatiya Janata Party kyang na me gyuti na pachu Central Bureau of Investigation CBI nai Enforcement Directorate ED case plan ka gebe tekyu khamnu lei jai Delhi gu Chief Minister tabam hang pegu lei je samria de lei je pahange kala pe ong de lei je Aam Aadmi Party gu body pe nai Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisoda ne sale Union Finance Minister and Corporate Affairs Minister India de ge kacharang kang de ge pasui de be pui Srimati Nirmala Sitharaman ne jinai ka pai ke jing kai ka na ma mai ting na ge Nagaland State Capital Kohima ge wangchang gai je Nagaland Sokri ne relang be te je dimchu ga betarem Corporate Social Responsibility and Investment Conclave 2022 tarem Kohima ge lepet kai de lei Zai India ka de gur kacharang kang de ge pasui de be pui Union Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman du chaje Chief Minister Nephew Raja Sabha MP Phangnong Konyak nai Nagaland ka de gu body pemera mene Assam Rifle Helipad Kohima ge ne chaje lugai de lei je sale Union Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ne Nagaland ka de ge kapai ge jeng kai ka na ma ma ge ne choose kapai ke jeng kai me dai sumai ka chang ge Nagaland ka de ge bamgu lei je sale chi ge India ka de gu charang kang de ge pasui de be pui Union Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ne Nagaland Investor and Banker Meet Nagaland ka de hange pachui sing pako sing panchet kai je pihina rangkang te gyut ka benai rangkang ki lepen maduidu kuang kan dui lu je sam habin sam gai ben dui te ke gu lei je sale South Korea na United States ke de ne jinai ka pai ke jeng kai ka no ma mai ge largest joint military drill South Korea na United States ke de gu spy dung ka na ro lu je ma ka di be to ra paso ge tu ka li je tu kan to banai hre to ra patak tu ka li be tarem bam chu gai de lei official na sa za apo drill South Korea na United States ke de ne te pense North Korea de ne ku men lim hang lu je ke de ke lim ka lu je pok pe hrem ro misonga ki ka sia ka pe de je pam be ge lagum tak na empo ka ra me zai hre to ra patak tu ka li ka gu lei je sale South Korea na United States ke de ne mak di be to ra so ge tu ka li je tu kan to banai hre to ra patak tu ka li je pam be training ulti freedom seal jinai ka pai ke jeng kai ka na ma ma ge ne choose hachit ke je ken ba mai ka chang South Korea na United States spy dung ne drill tet ku lei je sale ai gina na mai gu mara sam news ka loi ga de le pi guys an kinga ni mele indu to de le